tuweze kuacha raia. Tuko pamoja katika shida, katika mema, tutakuwa pamoja. Ndizera ko muri amahoro. Reka abwire mwe mutarakora subscribe ko igihe hari iki kugira ngo muyikore, kandi bahaye ikaze mu mwanya tugiye kumarana dusesengura amwe mu makuru yiriwe avugwa uyu munsi, ndetse ntabwo twibanda ku yo muri Kongo, turavuga no ku yandi, nubwo ayo muri Kongo ayo nakwita amakuru makuru cyangwa se inkuru nyamukuru. Bahaye ikaze, nitwa Innocent Gasabato. Mboneyeho n'umwanya wo kwisegura kubo tumaze igihe tutabonana kuri uyu murongo. Hari uburyo dukoramo akazi mu buryo butandukanye. Hari ubwo umuntu akora ikiganiro nk'iki ngiki, ariko ubundi umuntu agahindura kugira ngo twe kubahereza ibintu bimwe gusa, ahubwo tujye duhindura. Niyo mpamvu rimwe baha amakuru bidasabye ko tuza kuyasesengura, tukanyuzamo n'ibitekerezo by'abandi kandi mukabibona. Mwe mwese rero mwakoze subscribe, ndabashimira. N'abatarayikora namwe umwanya n'uyu nguyu. Amakuru ari kuvugwa, iyi nkuru niyo yavuzwe cyane mu karere uyu munsi, nubwo hari n'izindi zavuzwe mu karere. Inkuru ivugwa ni y'urupfu rwa generali cyangwa se Major General Peter Chirumwami. Uyu yari guverineri militaire, ni guverineri wa Etat de Siège hariya muri Kivu, hariya yari hariya Goma. Iyi niyo nkuru yavuzwe cyane haba ku mbuga nkoranyambaga, navuga mu rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari, kuko biravuga ko yari umuntu ukomeye. Indi nkuru turi buze kubabwiraho ariko tutimbika cyane, ni yarimwe mu mateka cyangwa se amabwiriza y'umukuru w'igihugu cy'Amerika. Rimwe mu mabwiriza cyangwa se orders mu rurimi rw'icyongereza, nuko Perezida Trump nyuma y'iminsi 2 mu biro by'umukuru w'igihugu muri White House amaze gusinya amateka menshi, ariko harimo rimwe turi buze kuvugaho. Hanyuma umukuru w'u Rwanda we yahuye na mugenzi we wa Turukiya, Perezida Paul Kagame yahuye na Erdogan, Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya, banaganira n'ikibazo cy'umutekano muke uvuga mu burasirazuba bwa Kongo. Hari icyo Perezida wa Turukiya, hari ngiye kuvuga ngo w'Uburusiya ahubwo ni wa Turukiya, hari icyo yaganiriyeho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nabyo turaza kubivugaho. Reka mpere mu burasirazuba bwa Kongo, ahari intambara y'inkundura. Iyi ntambara yavuzwe igihe kirekire, ariko kuri iyi nshuro niyo nakwita injyana muntu. Niba yabiye kugera ku iherezo ryayo ntabwo mbizi, nawe ufite uko ubibona, nanjye mfite uko mbibona. Ndabikubwira uko ubibona, nawe uko ubibona ubidusangize muri comment, hanyuma tuzadusome cyangwa dusesengure ibitekerezo nawe mwatanze. Reka bariyo duheraho ku mbuga nkoranyambaga, niyo abantu benshi bavuze bagarukaho, birimo n'aba ngaba bari ku mbuga nkoranyambaga za Twitter cyangwa se za X. Reka mbere yuko ninjira muri iyi nkuru mbanze nsome iyi thread cyangwa se iyi tweet ndende yatanzwe na Honorable Tito Rutaremara. Uyu arazwi cyane muri politike y'u Rwanda. Yagize ati: amakuru kuri Nord Kivu. Muri iki kiganiro tugiye kuba amakuru mu magambo asekeje kandi ababaje muri Kivu y'Amajyaruguru. Umwana murizi ntakurwa urutozi. Ndimo ndasoma ibyo Tito Rutaremara yanditse. Arongera ati: Perezida Tshisekedi yigambye ko agomba gutera u Rwanda agakuraho ubutegetsi bwarwo. Kabiri, niba yarasanze ingabo ze zitabasha gutera u Rwanda ngo zifate Kigali, hanyuma yarahinduye ati: niba yarasanze ingabo ze zitabasha gutera u Rwanda ngo zifate Kigali, yarahinduye ati: nshatse si ngombwa ngo nohereze abasirikare, mfite intwaro zihagije zo kurasa Kigali nkayishwanyaguza. Ato u Rwanda umutekano warwo ushyiraho umutekano wa gihanga wo kurinda inkiko n'ubusugire bw'igihugu,
Perezida Tshisekedi agenda isi yose yitotomba ati kuki se u Rwanda kandi rwarashyize uburinzi cyangwa se uburinzi bwo kutubuza kurasa. Arongera ati igisekeje yagiye gusaba perezida wa Angola ngo abwire u Rwanda rukureho uburinzi ngo bumwe uko arasa Kigali. Ibyo nabyo byagiye muri negosiyasiyo. Iyi ni komedi. Hanyuma gatanu, igitangaje cya byose, Tshisekedi yirukiye mu bazungu b'i Burayi na Amerika arababwira ati u Rwanda rwashyizeho uburinzi bwo kumbuza kurasa Kigali. Bati nibyo? Yego. Andatu, bati reka tuze. Baza nk'iya gatera ubwira u Rwanda bati mukureho uburinzi Tshisekedi yirasire Kigali. Niba mwaranze tuzabafatira ibihano. Reka mbagakuru. Uyu ni Honorable Tito Rutaremara. Iwacu hari umugabo cyangwa se hari umugabo akitwa Kazitunga, akagira abana babiri, umwe akitwa Petero undi akitwa Yohane. Kazitunga agakunda Petero cyane kurusha uko akunda Yohane. Petero na Yohani baratonganye cyane. Yohani afata amaboko abuza Petero kumukubita. Kazitunga aza ahuruye, Petero arira abwira se ati Yohani yambujije kumukubita, dore inkoni irwanire. Gatandatu, oya ni umunani aho. Kazitunga abaha iminyafu, basigara barwanisha iminyafu. Hashize akanya Petero aza yiruka arira abwira se ati Yohana yanze ko mukubita umunyafu, mukuramo amaso. Hanyuma se Kazitunga abwira Yohana ati reka Petero agukubite agakuremo amaso. Iyi ni inkuru ndende, reka nze ngere kuri iyi ngiyi ya 10 ivuga iti inzira ntibwira umugenzi. Perezida Tshisekedi amaze kugera ku butegetsi, yashatse kurangiza umutekano muke uri muri Kivu y'Amajyaruguru uterwa n'imitwe ya mayimaye irenze 200. Tshisekedi yahamagaye M23 ngo imugire inama icyo yakora wazana umutekano muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ni tweet ndende cyane, ntabwo nayisoma, ni nyinshi. Yakoze thread ndende, abantu nimugende muyisome mwumve icyo umusaza yababwiraga. Reka nimbike njye kuri iyi nkuru ivuga ko General Chirimwami kuri ubu ngubu atakiriho. Ni inkuru yavuzweho n'abantu benshi cyane. Reka mbere kuri uyu mugabo witwa Dr Dash. Abantu bakoresha Twitter cyangwa se urubuga rwa X baramuzi cyane. Yagize ati ubu tuvugana, yanditse ati breaking news cyangwa se inkuru yihutirwa iturutse i Goma. Ubu tuvugana AFC M23 iri kwerekeza Goma ngo bayibohoze. Ndaba ndi kumwe nabo 100% kuko nk'umuntu ukunda amahoro nkaba nkurikiranira hafi ibibera muri aka karere. Nagiyeyo ngo ayo mateka nayo nzayandike nzi neza uko byagenze. Iyi ni tweet ya Dr Dash mvuga uburyo Goma iteguye gukurwamo. Iyi nkuru muri rusange y'urupfu rwa Generale bahise banita umuvugizi, akaba na mastermind, akaba umucurabwenge, umunyabitekerezo, umuntu ufatiye runini umutwe wa FDLR. Uwatangaje inkuru y'urupfu rwe ni Lawrence Kanyuka. Uyu ni umuvugizi mu bya gisirikare w'umutwe, ni umuvugizi wa M23 cyangwa se AFC M23. Yagize ati the FDLR commander-in-chief General Chirimwami is dead. He was killed in Kasengezi while visiting the front lines to have his fall taken. Ati umugaba mukuru w'ikirenga, umugaba w'ikirenga wa FDLR General Chirimwami yapfuye cyangwa se yishwe. Ati yiciwe ahitwa Kasengezi ubwo yari agiye gusura ahaberaga urugamba, ku mirongo y'urugamba, ubwo ngo yari agiye kuyifotoreza. Mu gifaransa ati nous annonçons la mort du commandant en chef des FDLR
le général Chirimwami, il est décédé à Kasengezi lorsqu'il s'y est rendu pour se faire photographier au front. Iyi ni inkuru yavuzweho n'abantu benshi, ngira ngo niwe watanze amakuru bwa mbere arebana n'urupfu rwa General Chirimwami, hanyuma abandi bantu bose barabyandika. N'ubu ku mbuga nkoranyambaga amasipesi ni menshi avuga kuri uyu mugabo witwa Chirimwami. Ikigaragara cyo yari umugabo w'igihangange cyane, ariko bati niwe wari commander in chief, cyangwa se niwe wari umugaba w'ikirenga w'umutwe wa FDLR. Umutwe wa FDLR babwire ko ari umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, cyangwa se uhitanye abantu barenga miliyoni, hanyuma bakajya muri Congo ugakomeza ibikorwa byawo by'iterabwoba nk'uko n'umuryango mpuzamahanga waje kubyemeza. Iyi ni tweet ya Lawrence Kanyuka. Hanyuma ibi bikurikiye kandi video yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga aho uyu mugabo Peter Chirimwami yagendaga muri ako gace yaguyemo. Hari abaturage bagaragazaga amafoto cyangwa video, amashusho ari kumwe n'abandi basirikare benshi. Ibi bivuze iki mu mirwano? Ntabwo ndi umusirikare, ariko amakuru abantu bagenda bamenya, burya kugira ngo umenye ibibera ku rugamba si ngombwa ngo ube wararwanya, ahubwo wanabibwirwa n'abandi, cyangwa se ugakurikirana n'uburyo abandi bagenda basesengura. Burya kugira ngo generale nk'uyu nguyu abe yapfuye cyangwa se yishwe, hari ibitambo byinshi. Kugira ngo ugere kuri generale, abasirikare b'indwanyi batagira amapeti baba baguye bari benshi cyane. Kugira ngo ugere kuri generale, hari abasirikare bitwa ba sulietena, ba lietena, ba kapitene, ba majoro, ba lietena colonel, ba colonel, ba brigadier general, kugera kuri major general Chirimwami. Burya hari abasirikare benshi baba bahatikiriye cyane ko hari ahantu yari yagiye azi neza ko bamaze gukuramo sake cyangwa se sake, kuko yavuyemo sake ubu ngubu iri mu maboko ya M23. Nubwo nabonye hari abavuga bati M23 yayivuyemo ngo FARDC irayisubiza, ariko ayo makuru ntabwo aranyemozwa. Ikindi, ayo makuru ntabwo aremezwa, nari mbivuze nabi, ayo makuru ntabwo aremezwa. Ikizwi ni uko M23 yamaze gufata sake ndetse n'utundi duce twinshi. Hari aho nabonye bavuga yuko aho yari iri hari mu birometero bitarenze 10 kugira ngo ugere mu mujyi wa Goma, ndetse hari n'amakuru twamenye ko abaturage batangiye guhunga bava mu mujyi wa Goma bajya Gisenyi cyane cyane. Hari n'abandi bagiye bagenda b'imiryango mpuzamahanga. Chirimwami urupfu rwe rero rukaba ari intsinzi ikomeye cyane. Niba hari stage z'urugamba zibaho, gukuraho Chirimwami wari inkingi ya mwamba, wari umuhuza w'umutwe wa FDLR n'igisirikare cya Congo. Gukuraho Chirimwami wahaga FDLR agakora coordination, akaba umuhuza w'ibikorwa bya FDLR, bakabihuza n'iby'ingabo z'abarundi, akongera akanabihuza n'iby'igisirikare cya Congo. Ni igitego gikomeye. Ndimo ndasesengura, ntabwo ndi muri propaganda. Ni igitego gikomeye ku ruhande rwa M23, kubera ko akomye mu nkokora ibikorwa bya Wazalendo, ibikorwa bya FDLR, ibikorwa uko kwihuza, iyo communication, ibyo bikorwa byose nk'umuyobozi wa kariya gace kuba atakiriho M23. Niba hari stage 10 yari ifite, ishobora kuba isigaranye imikoro 5 cyangwa se 4, kubera ko urupfu rwa Chirimwami ruciye kuba ku buryo bukomeye. Hanyuma abantu barasesengura rero, none Chirimwami ba apfuye, Abakongomani bazwi nk'abantu bavuga. Kuba bataraza yaba guverinoma yaba na babandi bakora propaganda, hataragira n'umuhaguruka
yaba Patrick Muyaya, yaba uwo ari wese ngo anakore tweet akomeza abaturage cyangwa se abiyangije cyangwa se nyomoze n'iyo nkuru ya Lawrence Kanyuka, hari icyo bigaragaza. Abakongomani ni abantu batajya baripfana. Kuba iyi nkuru yatangajwe ikaba gikwira hose, ikaba itaranyumuzwa, biragaragara yuko ishobora kuba ari inkuru y'ukuri. Manzi Willy ati General Chirimwami is shot dead by the liberation fighters of M23 AFC. Ati General Chirimwami yishwe arashwe n'abasirikare cyangwa se n'abarwanyi ba M23 baharanira ubwigenge bwabo. Abandi nabonye bavuga bati none Chirimwami si wa undi wataye rukweto ku mirongo y'urugamba. Ntabwo ayo makuru yo nigeze nyagenzura, ariko iyi nkuru niyo nkuru navuga ko yabaye nini cyane muri wa rugamba rwa M23 ihanganyemo na leta ya Kongo n'abacanshuro na Maimai na Wazalendo n'Abarundi n'abandi. Kwa kuonana hapa ni kutosha uongo yenye inatembea ndani ya mitandao kama sisi tulishakimbia. Hatuwezi kuacha raia. Tuko pamoja katika shida, katika mema, tutakuwa pamoja. Ile ndio nilipenda kuambia. Inkuru yavuzwe n'abantu benshi, abantu bose baje baratweetinga, ariko icyo bahurizaho bose ni uko iyi nkuru bayikuye kuri Lawrence Kanyuka, ariwe muvugizi wa M23, AFC M23. Hanyuma ikindi bahurizaho ni uko yaguye ku mirongo y'urugamba. Ikindi nanone barahuriza ko hantu yaguye ariho hitwa Kasengezi, ni hafi cyane, biravuga ko yaragiye kureba uko urugamba ruri kugenda. Bagiye bagaragaza ko uyu mugabo apfuye ari intwari, niba koko biri confirmed cyangwa se ari ukuri 100%, yego yabagiye nk'intwari ku ruhande rwa Kongo, ariko kuri bariya bari kurwana nawe cyangwa se bariya yarabangamiye babibona nk'igitego gikomeye cyane mu rugamba barimo. Iyo inkuru ya Chirimwami yavuzwe cyane. Ubu ngubu amakuru ahari ni uko Goma isaha n'isaha igomba gufatwa. Goma isaha n'isaha igomba gufatwa, ndetse n'abanyabasesengura babihereza amasaha make cyane kugira ngo umujyi wa Goma umaze kujya mu maboko ya M23. Ikigaragara, uru rugamba rwapanzwe n'abasore bafite ubuhanga butangaje. Hari abantu bahereye umwaka ushize bavuga bati M23 irakora iki kuki itinjira ngo ifate Goma, bati M23 murakora iki kuki mutinjira ngo mukuremo Goma. M23 ikazenguruka, naho kumbe nibyo bashakaga, no kugira ngo bazayifate bayishize hagati nta guhungira. Kugeza uyu munsi abari za Minova nta nzira, inzira zihari zigaragara bavuga ni inzira zo mu mazi zonyine. Ese birashoboka ko abari muri Goma bahunga banyuze mu mazi? Indi nzira ishoboka ifatika ni ukwambuka umupaka bakaza guhungira mu Rwanda. Ese abanyarwanda bariteguye kugira ngo bakire abakongomani bigeze batera amabuye kuri bariyeri batuka abanyarwanda? Ese abakongomani mwiteguye kwambuka kugira ngo u Rwanda rubatabare? Ntabwo ndi kubashinyagurira, ahubwo burya iyo uri umuturanyi w'umuntu ukwiye kumenya ko hari igihe kizagera ukamukenera. U Rwanda rwakenewe n'abakongomani mu gihe cy'ibirunga. Iyo byarutse umujyi wa Goma ubungira hehe? Uhungira Gisenyi, bajya Kigali, hanyuma ubuzima bugakomeza. Uyu munsi intambara irateye, nta handi hari ubuhungiro uretse mu mazi no mu Rwanda. Ese murahitamo guhungira mu mazi kugira ngo mudahungira mu Rwanda, cyangwa ndatekereza ko u Rwanda nk'uko biri mu masezerano mpuzamahanga yakira impunzi, u Rwanda byanze bikunze ruriteguye, nubwo nari umuvugizi warwo, ariko rwiteguye kwakira impunzi kuko nicyo ibihugu biberaho. Iyi video sinzi ko mbasha kumvikanisha amajwi yayo, ariko uyu mugabo yarazwi kandi yari igihangange, yarasa nkaho ari inkingi ya mwamba
ku buzima bw'umutwe witwa FDLR. Haya kwelikweli hapa kabisa. Wakati ya Goma hapa napogopa kabisa, liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye Ati uyu ni umunyamakuru ngira ngo yari gukora ni nka live reporting cyangwa se ari gukora stand up agaragaza aho ari n'amashusho arimo abajenerali abasirikari benshi bakomeye, ariko imbere basa naho baherekeje uyu mujenerali Chirimwami ati kwa shamba la mapambano. Ati uyu muyobozi yaje kwirebera uko ku mirongo y'urugamba bihagaze. takriban nusu kilomita na Sake. Haya kwelikweli hapa kabisa Sake muda nitakwenda kubolewa. Wakati ya Goma hapa napogopa kabisa, liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu kilomita na Sake. Haya kwelikweli hapa kabisa Sake. Ayo ni amakuru yagiye atangazwa n'abantu benshi batandukanye. Iyi nkuru ni inkuru yabaye ndende uyu munsi wose. Biragaragara ko burya abagabo ntago bangana. Birashoboka ko hapfuye abantu benshi batagira ingano, abasirikare, abarundi. Nabonye hari n'abo bavuga ko abarundi benshi bishyize mu maboko y'umutwe wa M23 ko bari babuze ukundi babigenza. Ahandi bati abarundi basaga 400 b'abasirikare batabarijwe n'umutwe wa Croix Rouge ko nyuma yaho bari bamaze kugoterwa hagati, bavuga bati nyaboneka M23 nyaboneka abo bantu byarangiye, byabo byarangiye, mubagirira imbabazi. Bikavugwa ko abo barundi 400 bari bari gutabarizwa n'umutwe utabara imbabare cyangwa se umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge. Ntabwo ibyaho twabikurikiranye, ariko ni amakuru y'ibavugwa uyu munsi wose. Uyu mugabo Chirimwami inkuru ye niyo yabaye incamugongo, niyo yabaye inkuru nziza ku bari bahanganye n'umutwe wa M23. Ni inkuru nziza kuri M23, ikaba inkuru y'incamugongo mu ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Ese abantu bitega iki? Intambara irasenya ntiyubaka, abaturage barahagwa, abaturage bavuye mu byabo, miliyoni nyinshi z'abaturage ziri guhunga. Ese harabura iki ngo Perezida Tshisekedi yemera ikintu gito cyitwa kuganira, kwicara ku meza y'ibiganiro? Iki kugira ubwo abajenerali bapfa, kugira ubwo indege zagura amamiliyoni y'amadolari zihahira, kugira ubwo abaturage bitwa abazalendo batazi igisirikare bahapfira bakahashirira. Birabura iki kugira ngo Perezida Tshisekedi yemere ajye mu meza y'ibiganiro hanyuma yumvikane n'abantu? Mbere gato abanyamerika bo barikunda, bakunda abaturage babo. Mwabonye itangazo ribwira abaturage ba Amerika bari mu mujyi wa Goma kurya bari menge cyangwa se uhava mu maguru mashya. Ayo ni amakuru cyangwa se n'ibimenyetso by'uko isaha n'isaha ibintu byakomera mu mujyi wa Goma. Bavandimwe, ni ikibazo gikomeye. Intambara irasenya ntiyubaka, amahoro aruta intambara. Harabura iki ngo Kongo, igihugu cyiza gisa na paradizo iyo mu isi, gira amahoro, abantu babeho baticwa, abantu babeho badahigwa, abantu babeho bataribwa. Mu majyepfo ya Kivu cyangwa se muri Sud Kivu naho hari amakuru nk'aya ngaya yakomeje kuvugwa. Nabonye Maître Moise Nyarugabo ahamagara amahanga asa naho atabariza bene wabo ati ziriya ngabo zigiye muri Sud Kivu za Tshisekedi nta kindi zije gukora, zije kuturimbura. Ati nyaboneka muryango mpuzamahanga, aba bantu baje nta kindi kibazanye, nta yindi neza ishoboka ibazanye. Ntabwo twigeze turengwa n'igisirikare cya Kongo, ibibazanye murabiteruza yombi. Iyi nkuru iragira iti abatuye mu mujyi wa Goma bahiye ubwoba, amashuri yafunzwe. Ubwoba ni bwinshi mu batuye mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho mu mujyi wa Sake uri mu birometero birenga gato 20 habyukiye imirwano ikomeye ihanganishije M23 ndetse na leta n'abandi bayifasha cyangwa se indi mitwe yifasha. Imirwano yatangiye ubwo barwanyi ba M23 bavaga mu birindiro byabo mu misozi ikikije Sake bagamije kugenzura umuhanda uhuza centre ya Minova muri Kivu y'Epfo n'iya Kicanga muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko M23
yaba yaramaze gufata umujyi wa Sake. Ibyo byo ntibishidikanywa, nabonye n'ibinyamakuru mpuzamahanga za BBC zagiye zibyandika. Hanyuma mu gihe ihuriro ry'ingabo za Congo ryahunze ryerekeza i Goma, nubwo nta ruhande na rumwe muri iyo mirwano rugeze rwemeza aya makuru. Hanyuma ku gicamunsi cyo kuri 26 noneho mu kwezi kwa mbere, biravuga ko ihuriro ry'ingabo za Congo ryatangiye kwifashisha indege z'intambara kugira ngo zikure abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Sake. Bamwe mu baturage bari mu nkambi z'agateganyo ziherereye mu gace ka Mugunga mu burengerazuba bwa Goma bahunze berekeza mu mujyi rwagati kubera ubwoba bw'uko amasasu ashobora kubageraho. Ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri byose biherereye mu mujyi wa Goma bwasabye kureka abanyeshuri kugira ngo basubire mu miryango yabo. Ibikorwa by'ubucuruzi nabyo bisa n'ibyahagaze. Ngiyo ingaruka y'intambara. Leta ya Kongo ifite impungenge z'uko nyuma ya Sake M23 bashobora kwinjira mu mujyi wa Goma nyuma y'aho tariki ya 21 nabo bari bafashe agace ka Minova. Ayo nguko iyo intambara yahinduye isura, nk'uko ibintu bimeze kuri iyi nshuro bisa nk'aho bikomeye kuko bigeze bikomera. Inkuru ni ndende, murakomeza mukurikire aya makuru mu mbuga nkoranyambaga, mukurikire. Ikizwi nuko byanze bikunze Goma ishobora kuvamo mu gihe gito cyane. Hanyuma Trump administration cancels travel for refugees approved for resettle in US. Trump yamaze guhagarika ingendo z'impunzi zari zaramaze kwemererwa zitegereje guhabwa ubuhungiro cyangwa se gutuzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ibihumbi byinshi hirya no hino ku isi ingendo zabo zahagaze ku munota wa nyuma y'uko bangiwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri ni rimwe mu mateka cyangwa se mu byemezo bikomeye byasinywe na perezida wa Amerika mushya Donald Trump akimara gutorwa. Hanyuma bati ni inkuru wasoma kuri The Guardian, bati Trump yamaze kohereza ingabo nyinshi zijya ku mupaka uhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Mexique kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'abimukira n'ubwinshi bwabo. Impunzi zari zaremerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abarasigaje icyumweru kimwe, abandi minsi ngahe. Abo bose bahagarikiwe kwinjira mu gihugu nyuma y'uko iyi porogaramu yo gutuza abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Trump abaye ayihagaritse mu buryo bw'agateganyo. Bati abantu benshi, ibihumbi byinshi by'abantu barimo nawe twavugaga hakurya muri Congo, harimo n'abagiye baza gutuzwa muri ibi bihugu by'inanga bya Amerika bahunga intambara nk'izi ziri kubera hariya, hanyuma bakanyura mu bihe bikomeye cyane, bigasaba ko bahabwa ubuhungiro na leta z'ibihugu zitandukanye. Amerika ikaba arimo kimwe mu bihugu byo ku isi byakiraga impunzi nyinshi. Kuri iyi nshuro impunzi zigera ku 600 zari ziturutse mu gihugu cya Afghanistan. Harimo abafashije leta ya Amerika mu ntambara ndetse n'abavandimwe babo bari muri iki gihugu, bafite abavandimwe muri iki gihugu cya Amerika. Abo bose babaye Perezida Trump akabahagaritse impunzi zari zitegereje kuza muri Amerika gutuzwa. Harimo Abanya-Afghanistan barenga 600 bahunze ibikorwa bitandukanye byo kugirirwa nabi, abafite imiryango yabo, abarafashije Amerika mu kurwana. Ibyo byose perezida akaba yabihakuyeho ashingiye ku itegeko cyangwa se iteka babyita executive order rigamije guhagarika abinjira cyangwa se abinjira mu gihugu, cyangwa se executive order cracking down on immigration. Ngayo amakuru yandi avugwa ahangaha muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka njye muri Turukiya, aho Ankara ndetse na Kigali ari pete na kidore nyuma yaho perezida w'u Rwanda agira uruzinduko muri iki gihugu nk'uko byari binasanzwe. Reka simvuge ngo ari pete na kidore mwumve ko ari uyu munsi, ahubwo mubano w'ibihugu byombi wari usanzwe ari mwiza. Hanyuma iyi nkuru iri kuri The Washington Post iragira iti Turkey ready to support resolving dispute between Rwanda DRC
President Erdogan. Recep Tayyip Erdogan praises Rwanda's efforts in fighting FETÖ terrorist organization. Bati perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ati yashimye u Rwanda mu bikorwa byo guhangana n'ibyihebe n'umutwe w'ibyihebe witwa FETÖ, ariko noneho bati Turukiya yiteguye gutanga ubufasha bwose bukenewe kugira ngo ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo birangire mu gihe ibihugu byombi cyangwa se both parties, ibihugu byombi byaba bibyemera nk'uko perezida Recep Tayyip yabitangaje kuri uyu wa kane. Ati twebwe nka Turukiya twiteguye gutanga inkunga yose ishoboka kugira ngo ibibazo n'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo arangire. Ati kandi uwo musanzu uzatanga uzagira uruhare mu gutuma umutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ugaruka mu gihe impande zombi zaba zibyemeje, nk'uko iyi nkuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye. Hanyuma baye nk'abinjira kuri background bagaragaza uburyo M23 irwana, icyatumye haguruka muri 2022 bajya no mu masezerano yagiye asinywa ariko ntiyubahirizwe. Iyi nkuru ikinyamakuru cya AA yo muri Turukiya iragira iti umubano hagati ya Turukiya n'u Rwanda umeze neza nyuma y'imyaka myinshi, ukaba wararanzwe no gufungura za ambasade z'ibihugu byombi hagati ya 2013 ndetse 2014. Ikabaho kandi igihugu cya Turukiya gifite ishoramari mu Rwanda rya miliyoni zirenga 500 z'amadolari y'Amerika. Ngayo ngoko iyo ni inkuru nanone ivugwa nubwo ifata ku mubano w'ibihugu byombi, ariko kandi inagaruka ku mutekano w'akarere u Rwanda ruherereyemo, ariko gace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma indi nkuru nasorezaho kugira ngo ntaza gutwara umwanya munini, ni inkuru ivuga ko umuhungu cyangwa se umusore, mbere yuko ninjira kuri iriya nkuru ya nyuma, reka njye kuri iyi ngiyi ivuga ko imyaka irenga 20 yabaye y'imfabuso, imyaka irenga 20 yabaye y'imfabusa icyasha kuri Loni mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nkuru iragira iti abaturage mu burasirazuba bwa Kongo bariruhukije ubwo babonaga iwabo hoherejwe ingabo zibarirwa mu bihumbi zari zinjiye mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUC, batekereza ko amahoro yari agiye kugaruka mu gihugu. Ibyo ngo byabaye inzozi kuko za ngabo zari zitezweho kurwanya interahamwe zahindutse FDLR hamwe n'abandi bahuje nazo ingengabitekerezo ntacyo zabafashije, nyamara zari zifite ibikoresho bihagije birimo indege z'intambara, ibifaro n'imbunda ziremereye. Ubutumwa bwa MONUC bwavuguruwe muri 2010 buhinduka MONUSCO. Iyi nkuru rero ikavuga ko Loni yagiye ihabwa itanga amafaranga menshi iyoherereza yaha uriya zirangabo zayo zari mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Kongo muri iyo myaka myinshi yashize, ariko ubwo butumwa bukaba ntacyo bwagezeho kugera n'uyu munsi. Intambara ikaba ikiri yose, kugera nubwo n'abanyekongo ubwabo bifuza ko izo ngabo zagenda zigasubira iwabo. Urumva ko rero atari ibintu byiza. Ladies and gentlemen, the Democratic Republic of the Congo is experiencing one of the world's largest humanitarian crises. Millions of people are suffering. More than 750,000 Congolese have had to seek refuge in the region, of whom 60,000 arrived this year. And the humanitarian community has scaled up dramatically, and the United Nations and the government will continue to work together to effectively and efficiently help those most in need. Yet, the single biggest obstacle is the lack of funding. I urge all of you today to stand in solidarity with the people of the Democratic Republic of the Congo. Thank you. Reka nsoreze kuri iyi nkuru y'uyu musore ufite inkomoko mu Rwanda wahawe igifungo cy'imyaka 52.
ntabwo ari umusore, biragaragara ko ari umwana. Urukiko rwa Liverpool mu Bwongereza wakatiye Axel Rudakubana igifungo cy'imyaka 52 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica abana 3 no kugerageza kwica abandi bantu 10. Urukiko rwasobanuye ko mu gukatira Rudakubana imyaka 18 y'amavuko habayemo koroshya kubera ko ibyaha yahamijwe yakaba yakatirwa igifungo cya burundu 52 burundu, menya nta tandukaniro kuko abaye ahawe igihano cy'imyaka 52 yazavamo afite imyaka 70. Isomwa ry'uyu mwanzuro ryatinze kuko Rudakubana yabanje kuzonga urukiko mu gitondo cy'uyu munsi. Yasakuje cyane ngo yaruzonze arumenyesha ko akeneye umuganga umwitaho kuko arwaye. Rudakubana yakoze ibi byaha ubwo yari afite imyaka 17 y'amavuko, hari muri Nyakanga 2024. Icyo gihe we n'aba bana harimo witwa Alice da Silva Aguiar, Bebe King na Elsie Stankombe bari mu gace ka Southport. Umushinjacyaha yasobanuye ko ubwo Rudakubana yatabaga muri yombi yabwiye abapolisi ko yishimiye ko aba bana bapfuye. Ati nishimiye ko aba bana bapfuye, ati biranshimishije, ntacyo bimbwiye, numva ntacyo mbaye. Yasobanuye kandi ko mu gitanda cy'uyu musore hafatiwe uburozi bwa resin yakoze yifashishije ibikoresho yaguriye kuri Amazon mu ntangiriro za 2022. Gusa ngo ntibwari bukaze kuko ibinyabutabire byari bibugize ngo byashoboraga kwangiza umuntu ariko ari bike. Ku nyandiko y'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda uyu musore yafatanwe, umushinjacyaha yasobanuye ko yari ikubiyemo amabwiriza yashingiyeho atera icyuma aba bana kugeza bishe. Ubwo uyu musore imyaka 18 y'amavuko yari yicaye mu rukiko ategereje kumva igihano ahabwa, yavuze mu ijwi rirenga ati ntabwo nkomeza guceceka, maze iminsi ntarya iminsi 10, nkeneye umuganga unyitaho kuko ndumva ndwaye. Mbere ya saa 6 ikinyamakuru cyitwa Sky News cyatangaje ko Rudakubana yasabye urukiko kudasoma uyu mwanzuro ubwo umushinjacyaha yari afite ijambo. Umucamanza witwa Guz yategetse ko asohorwa mu cyumba cy'iburanisha. Rudakubana asakuza mu gihe kigera ku masegonda 30, biba ngombwa ko gusoma umwanzuro rubanza bisubikwa byimurirwa ku gicamunsi. Saa 10 z'igicamunsi nibwo aba bacamanza n'aburanyi barimo Rudakubana basuye mu rukiko. Umushinjacyaha yongeye guhabwa ijambo kugira ngo agire icyo avuga kuri uru rubanza. Uyu musore yasubiyemo amagambo yavuze mbere ya saa 6, nabwo asakuza cyane ati nkeneye gusuzumwa n'umuganga, ndumva ndwaye. Nanone asohorwa mu cyumba cy'iburanisha. Umucamanza Gusi yasobanuye ko abaganga babiri b'urukiko rwa Liverpool basuzumye Rudakubana bagasanga afite ubushobozi bwo kwitabira isomwa ry'uru rubanza. Yanzuye ko gahunda yateganyijwe ikomeza uko yakabaye. Nyuma yo kumva uruhande rw'ubushinjacyaha uregwa n'abakomerekejwe na Rudakubana, umucamanza Gusi yatangaje ko uyu musore akatiwe igifungo cy'imyaka 52. Tariki ya 17 Ukuboza 2024 Rudakubana yanze gusubiza urukiko ubwo yasobanurirwaga ibyaha ashinjwa, atungurana yemera ibyaha byose. Tariki ya 20 Mutarama 2025 ubuzima bwe bwo mu mutwe bwashidikanyijweho kuko ngo byagaragaye ko yigeze kujyanwa inshuro 3 mu kigo cyita ku buzima bwo mu mutwe bw'abana. Ngo uyu rero Axel Rudakubana, umwana w'umusore bitigeze bivugwa muri iyi nkuru ko afite inkomoko mu Rwanda, ariko iyi nkuru irazwi. Akaba rero yarisha abana 3 n'amazina yabo hano arahari: Bebe King, Elsie Stankombe, Alice da Silva. Nibo bandi Rudakubana yemeye ko yishe. Mwakoze cyane kubana natwe rero, reka mbashimire, mbifuriza umugoroba mwiza, mbifuriza igicamunsi cyiza cyangwa se igitondo cyiza bitewe n'igihe murebera iyi nkuru. Kandi nankomeze kubasaba ko niba mutarakora subscribe mwayikora,
mwakoze cyane kubana natwe. Ibi biganiro byacu muramutse mubikunze mwabisangiza abandi. Nitwa Innocent Gasabato. Imana ibarinde kandi ikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Abari mu ntambara Imana iborohereze, hanyuma mugira amahoro. Kwa kuonana hapa ni kutosha uongo yenye inatembea ndani ya mitandao kama sisi tulishakimbia. Hatuwezi kuacha raia. Tuko pamoja katika shida, katika mema tutakuwa pamoja.